Okay, die vicarja támuid an seo chun obair de céidín a dhéanamh, so gan an umar cumhuiile chur aine. Tá an obair den Ard Leibhéal an seo, so feicear an Außerung zum Thema scrúbh per gavid dóig, scríb de freigra agus scríb de freigra amach Beiidir. Agus úslódáil an greengrafte de cuidibre ar an bhorm híos, bí cínte gohfuil an greengraf ansoléir ónas go méid mé ná a méid tá scríomh á léamh agus bé an fís an seo. Leabhar bhfuil bí cuairmach le sin, I mean, níla me géirí bheith dúilteach nó ag garan, but dír mé ar a bheith seo dhéanamh ag geartan or deirí a bhí ar greengraf heolalaúm agus fós heol cúpla sibse rudí nach raibh mé ná an aléimh cum. So just bhfuil bí cínte gohfuil an solas a geart agus gohfuil an camera díreach thar nó os cór an rud atá scríofa mar tá sé an Jackar orm iad a léamh mun bhfuil an greengraf tóga i gceart. So bhfuil just bíí cuairmach le sin leabhardul. Agus bé mé ann fíor aseolalas a thuirtíomh inionad tosaí anna bheith rud nach féidirlumm á léamh i gceart. So just bíí cuairmach leis leabhardul. So look, tá muid dul isteach chuig an Außerung, so it's féidirlumm é sin a bhaganisis. So tá an dá rá a gcuibh leabhardul bhfuil bí cínse gur scríbann si an tidal nó gohfuil sé sular cén ceann atáisfeag denmh. Sin just cleacht amach don áirteist ná in darmad tá sibse ag tá ste ceartú an Germánis ar lína im lína ceapan níl ran cinn tá ceartú Berlinú Germánis ceanháin dóibh ar lína, so it's just deachlachtas bheith just ag chur lipéid ceart ar de oibre, ar de chuid oibre leis go. So, Kochen will gelernt sein. Erstens, beschreiben Sie das Fotorecht in 3 bis 4 Sätzen. So, 3 gekehre Arbeit, Kalatale verkallenschim. Stellen Sie Stefan Wiesner 3 Fragen über seinen Gasthof Rösli. So, stellen Sie. Kur 3 Kecht Stefan Fuin Gasthof Rösli. So, kai du 3 Kecht ausschrief, Quig Stefan Fuin Ostan Bielen Rösli. Danach, wie lernt man am besten kochen? Kehrde am balkes Fahr Kochracht a Aulum. Machen Sie 2 Vorschläge. Den Ga Multi, so Ga Multi ist stark. Würden Sie gern in einer Küche arbeiten? Wat lat? Wer ich ober Kisten eigen, warum oder warum nicht? So, leschen kaunchen, manuel tu sasta an moknelake usage, ich würde, agus an brihregandera, just kurna modal de shock. Ich will, ich möchte, schon mögen se moknelake renos. Ich kann, ich soll, ich will, bei schieten an eske le lavschalen schon. So, richt, tatwegiri timpelcade, Worte arhekend. So, 3 gekehre Arbeit, 3 gekehre Arbeit, ga Arbeit, agus ga nu 3 Arbeit an scho. Schöne Mädchen. Nu denn ich gesund essen. So beschreiben Sie das Foto rechts in 3 bis 4 Sätzen. So Katale Fekal. Es gibt, ich sehe, es gibt eine Familie und so weiter und so weiter. So command simply a na. Leverdol is just is Denglish lera ich sehe. So Leverdol kind of a funny gemachashin. Wie soll man sich richtig ernähren? So ein Focal ernähren, kilin shin bahig nu kohig. So an shin wir an gweilge called suicide shin kohig nu bahig. So to have bija be a hort de jinne. So wie soll man sich richtig ernähren? King kad bekor dinne ayenov kun id hein a vahig maris kart. Geben Sie 2 praktische Tipps. Torga ledene Praktikul. Nennen Sie auch 2 Gründe, warum gesundes Essen so wichtig ist. Torga kush, eg minu kein fag will she tavachtak be a slanchul. Nu kein fag will be a slanchul tavachtak, ist schon wichtig. Okay, so is sollem tashin eske galore, cause tashin faulme agwev don Bl6 nar harla. So sin an náskidir an Bl6 agus na ceisna tagan suas, so ein atá fáilme a goibh don Bl6 béisiú sáideach sa scrúdú cinch. Danach helfen Kochsendungen und Kochshows im Fernsehen gesunder zu essen. So an cuidian helfen. Helfen
schießen zu essen. So, an cuidíonn cógsendung chlóranna cócreachta und cógshows cócreachta im Fernsehen ar an telefís ithe níos sláintiúla. So an bhfuil si chuidiú leat nó le daoine chun iad spreige chun itheú níos sláintiúla in áireamh. Nennen sie drei Gründe, warum oder warum nicht. Tuair trí cúis céim fá nó céim fá nach cairíonn siad. So arís trí nó ceithre gá Albert agus an sin trí Albert. So 3, 4 5, 6 7, 8 9 10. Susan seo 3, 4 5, 6, 7 8 9 10. So bé sibh go brála sin. So is féidir libh é a lína isteach ach mas féidir libh fág í spásna fiú idir na línta le té chuig an céad leathnach eile nó scríomh ar leathnach eile é. Ag ní gá duit é a scríomh isteach na papar scrúide agus an sin mar rinne mé hena féin denní mé ceartán ar an iPad agus seolí mé an Greengraph arás cuamh leis an ceartachán air. Má tá ceist ar bith frí rud aigen nó má tá géirí cóirla ar le, just seola go riomh fos cum agus tru mé arás cuamh chutapia